Igitondo cyiza kuri wowe ukomeje kubana natwe hano kuri Gicumbi News Online tariki ya 24 ukwezi ni Mutarama utaramira Gashyantare 25 ndagusuje nkwaye ikajanga mu kiganiro Gicumbi cy'amakuru no Mike nitwa Niyonizera Mustafa Emmanuel kabisa nizera ko kuri YouTube tari Gicumbi News Online TV wamaze kugeraho kugira ngo tubane. Ni breaking news, ni inkuru igezweho muri amasaha aho General Major Sirimwami akaba yishwe na M23. Iyi nkuru rwose tugiye kuyigarukaho mu buryo burambe. Ni inkuru byutse iri gutrendinga hirya no hino mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, aba ibya hano mu Rwanda, ibitangazamakuru byo mu burasirazuba ndetse nyine ibitangazamakuru mpuzamahanga, akaba icyo wabasha kugenda umenya. Iyi nkuru tugiye kuyigarukaho mu buryo burambuye. Rero muri rusange akaba ari guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru General Major Peter Sirimwami, akaba yishwe rero arashwe n'umutwe witwaje intwaro wa M23 cyangwa se M23 muri rusange mu gace kitwa Kasengezi, nk'uko byemejwe n'umuvugizi wawo akaba ari ku rwego rwa politike Lawrence Kanyuka kuri uyu wa 24 Mutarama 2025. Muri rusange akariko bimeze rero hariya muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Binyujije ku rukuta rwe rwa X, Kanyuka yagize ati umugaba mukuru w'igisirikare cy'umutwe wa FDLR General Sirimwami yapfuye, yiciwe i Kasengezi ubwo yasuraga abari imbere ku rugamba kugira ngo yifotozanye nabo. General Major Sirimwami yakunze kugaragaza nk'ushigikiye cyane umutwe witwaje intwaro wa Wazalendo ndetse na FDLR, ndetse yerekana uruhare rweruye mu mikoranire y'igisirikare cya FARDC ndetse n'iyo mitwe muri rusange, by'umwihariko mu ntambara bahanganyemo n'umutwe witwaje intwaro wa M23. Akaba ari byo wagenda umenya rero muri rusange kabisa hariya muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Iyi nkuru ni imwe mu nkuru iri gutrendinga hirya no hino mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, yaba ibitangazamakuru bya hano iwacu mu Rwanda ndetse n'ibitangazamakuru mpuzamahanga nko ku kinyamakuru igihe.com. Iyi nkuru barayifite ku kinyamakuru bwiza.com. iyi nkuru ndi kuyibona ku museke.rwa aho naho iyi nkuru kabisa ndi kugenda nyibona, ndi kugenda nifashisha bimwe muri ibyo bitangazamakuru bikora hano iwacu mu gihugu cy'u Rwanda. Raporo nyinshi z'impuguke rero zagiye zigaragaza ko General Major Sirimwami yari we shinga rero ry'inyuma mu guhuza FDL n'ubutegetsi bwa RDC ndetse n'ingabo z'iki gihugu muri rusange. Akari cyo wagenda umenya kwa 23 Mutarama 2025 nibwo rero umutwe witwaje intwaro wa M23 watangaje ko ugiye gufata umujyi wa Goma ufatwa nk'umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru yo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Akaba ari byo wamenya. Nyuma umuvugizi wa M23 ku rwego rwa politiki Lawrence Kanyuka yatangaje ko rero abatuye muri uriya mujyi bababaye cyane, bateguza rero kuba babohorwa muri rusange. Akaba ari cyo wagenda umenya. Hanyuma mu gitondo cyo kuwa 23 Mutarama 2025 abarwanyi ba M23 bari bahanganiye rero mu ihuriro ndetse ihuriro ry'ingabo za RDC mu mujyi witwa Sake mu birometero birenga gato 20 werekeza i Goma. Akaba ariko wagenda ubimenya.
Kenya ingabo za RDC zohereje indege z'intambara mu bice byegeranye na Sake kugira ngo nyine zikora abarwanyi ba M23 muri uriya mujyi. Guverineri Major Peter Sirimwami yari yagiye kuzitera ingabo mu bitugu, ariko nyine byabaye iby'ubusa, ari nabwo yaje kuraswa nyuma nk'uko M23 wagendaga ibitangaza. Akaba ariko wagenda umenya muri rusange kuri iyi nkuru. Ibyo ngibyo ni bimwe mu by'ingenzi wabasha kugenda umenya kuri M23. Bivuga ko rwose yivuganye uyu mujenerali witwa Peter Sirimwami hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Urumva ko byafashe indi ntera kabisa, nge niko navuga. Niko nge ndi kugenda nareba mu bitangazamakuru hano, byose mfite imbere yanjye biri kugenda bigaruka kuri iyi nkuru. Ese umuntu akibaza ati iki kibazo cya RDC na M23 cyazarangira gute ko gikomeje gufata indi ntera? Umuntu ibyo byose akomeje kugenda abyibaza, yibaza ati bizagenda bite koko, bizagenda bite? Gusa icyo wamenya nuko M23 imaze igihe kinini nyine ivugwa hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ntiri muri Sake gusa, nk'uko nyine igenzura n'ibindi bice bikikije umujyi wa Goma birimo witwa Minova hafi y'ikiyaga cya Kivu, ndetse yewe na Kibumba muri teritwari ya Nyiragongo. Rwose M23 ngo ibigenda hakontorora mu buryo bukomeye cyane. Akaba ari byo wagenda umenya muri rusange kuri uyu mutwe witwaje intwaro. Bivuga ko nyine waba wivuganye uyu mujenerali rero hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru rero ndi kugenda mbona muri iki gitondo nuko bivuga ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi yayoboye inama y'igitaraganya yo gukemura ibibazo muri rusange. Aho Perezida Antoine Tshisekedi nyine yayoboye inama yihutirwa gukemura ibibazo muri rusange, nyuma y'uko bivuga ko ibintu bikomeje kuzamba mu burasirazuba bwa kiriya gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Akaba ari cyo wagenda umenya muri rusange. Ayo ni amakuru rwose ndi kugenda nanjye nkora muri biriya bice bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri rusange. Akaba ariko bimeze. Hanyuma ikindi wamenya ni uko uruhande rwa Kivu y'Amajyaruguru ntabwo ruremeza aya makuru, ubwo nk'ikinyamakuru Umuseke ndi kubona cyandikaga iyi nkuru, gusa hari amashusho nyine yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga agaragaza umuyobozi wa Kivu ya ruguru Generali Major Sirimwami avuga ko yaba nyine muri rusange yagiye ahabera iriya mirwano kugira ngo asubizemo abasirikare akanyabugabo muri rusange, aho yumvikanye abeshyuza amakuru rero yuko yahunze. Akaba ari Generali Major Sirimwami wahariya rero kabisa muri Kivu ya ruguru. Agaruka uko bimeze ubwo, hanyuma andi makuru turaza kugenda natwe tuyakurikirana kugira ngo turebe uko bimeze hariya rwose muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Natwe turanga kugira ngo dukomeze kugenda tubikurikirana. Ubwo byinshi tuza kumenya kuri iyi nkuru turaza kugenda tubigaruka. Hagati aho ngaho ni Gicumbi News Online TV, ni washatse akadomo Gicumbi News akadomo akadomo rawa. Reka nizere ko ukomeza kugenda umererwa neza wowe uri hirya no hino hagiye hatandukanye. Witwa Niyonizera Mustafa bagenda gufasha kugira ngo gahunda zose zikomeze kugenda ziba uburyohe. Ikindi kandi unyuze kuri washatse akadomo Gicumbi News akadomo akadomo rawa, ukomeza kugenda ubana natwe umunsi ku munsi. Ubwo ngubwo niba hari ukuntu wowe bumeze weekend bigiye guteramo, twiza ko uza kugenda ujya muri weekend neza cyane.
hanyuma mu kanya ndaza kugaruka noneho twinjira mu kiganiro cyitwa Igicumbi Sport, tuza kureba byinshi naho bigenda bivugwa by'umwihariko kuri shampiyona y'icyiciro cya kabiri iri kugenda nayo kabisa ijya mu buryohe bukomeye cyane. Hagati aho ngaho reka nizere ko uri mu karere ka Gicumbi ndetse no bice bitandukanye bigize kano karere ukomeza kugenda ugira ibihe byiza, muze kugira umunsi mwiza.